laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده على نعمة القرآن ونشكره سبحانه وتعالى على الجلسة مع القرآن. نحمده سبحانه وتعالى على هذه الحلقة القرآنية في هذه الليلة الباردة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها جلسة مرحومة وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. ونصلي ونسلم على أفضل البرية وخير الأنام وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أتوري قدوة أتوري لكم جرنقل الله تبارك وتعالى جنده ومؤيره كلين القرآن عن الناس ويلتي كده ومؤيره ميدين إنن كده كويلو كويدو مو بندرقل إتم بندرقل فيما يكي القرآن عن الناس ewodo sa'i ɓuɓuɗo kono barkinaɗo en turki Allah tabaraka wa taala yo waɗu jonde nden jonde horminade barkinade waɗa seedigal men ngal ɓaawo nde yiɗen seeda ɗo kadi tawa ko e henaɓe ayna ga e bonnereji bonnanayi e ndewe ɗen en nani jangi jeeɗen ɗen toro Allah tabaraka wa taala yo yoɓu musidɓe ɓen ko moƴƴi e joddi o ardiɗa en kadi firugol nde ko selli e faamugol nde faamu hisuɗo e eggingol nde ka bindi artiraɓe ka gollitirgol. eɗen nganndi si tawi nde janngama no nanirɗen ni senndiri ni Allah hawrindino yin kadi e firol laaɓi kono en gollitiraari aray ko nde wontata e dow meɗen ko hujja ko Allah nangiray nde wonanta en hujja ko daɗiren
kadi waɗi doɗo du'a o hanaka accede allahumma jalil qur'ana lana hujjatan la hujjatan alayna nelaɗo sallallah alih w sallam hewno du'orgol o allah waɗan min qur'ana hujja o tawa waɗude hujja ko nangiramen haray hande finande men nden ko suratul jumu'ati suratul jumu'ati ko simore fi juma on hino jange e muɗum wa ayatuha hadi aw 11 aya ko ayeji 10 woni simore nden nde juuta kono ko woni e mayre kon fa fima fiha kifaya hino e nder ko woni kon e simore nden ko yonata e ɗum noon en haani wattande haqqilto ko fuɗɗode ɗo jumu'ati eɗen anndi jumu'a ko ñallal bal hiya sayyidu ayami usbu ñalande jumu'a nde ko kayre woni koho ñalɗi ɗin sabu wa yahluku rabbuka ma yasha'u wa yahtaru jomma ma hino tagayno suɓo no woodi piiji hara ko ɗi jins ko ɗi catégorie kono naaɗi ɗi fotata la tastawi fi lmisa wala fi lfadahili hunaka asia piiji ɗi anndanɗa hoore ma hara ɗi yerodira ka inɗe e noone kono hara ka qiimay ɗi ɓurɗi ñalɗi yontere nden fof ko tedduɗi kala sa'i ka allah rewa ka allah ɗofta ka allah anndita ka fi allah wara haray kan ɗum kan nden ñalande ɗon ko teddude ko ittine kono noon e nder ñalɗi yontere nden allah tabaraka wa taala ɓurni ñalande juma nden e nder leddi ɗin 11 allah ɓurni chahru ramadan lewru sumayno e nder lare leydi ndin fof ko wiyete koɗoli adnan ko fof allah ɓurni makka ala baqa'il ard e dow ko heddi kom e leydi ndi eyi malaika fof allah ɓurni jibrilu yimɓe fof ko wiyete bachar kon fof allah ɓurni annabijo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko dalil bi anna allaha yahluqu ay ma yacha allah no tagude ko faala kon kono noon kadi walahu lkhiyara walidalika ittasafa bil ikhtiyari yanno woɗanimo kanko allah suɓande nden ko ɗum so fititude suɓagol yani al ikhtiyaru ko min sifati rrahman suɓagol ngol koye jikkuji allah tabaraka wa taala ikhtiyarum bila zulmin ɗum kadde duwa famude ɗum ikhtiyarum bila zulmin o suɓoto kono naatomi ɗa anndi si goɗɗo men ɓurni ɓiɗɗo mum e hoore oya hara la budda ndaare ko honɗum kaari yiɗiri ɓiɗɗo mum kaari de hoore oya pewal ngal wakkilare nden dewal ngal himme ɗen yani alhimmatul aliya si ɓiɗɗon sibitori ɗum ɗon feere o ala a ɓurnaymo e hoore kuma lo'u kun jaasu kun ka kono noon ka dankagol ɓe fonnaɓe woni ikhtiyarum bila zulmin hara ko suɓande kono na yaadude e tooñe allah suɓoraki o ɓurdindini sabu tooñe bal ko lil machia ɗum en faama e ɗum ka aqida yahtaru bila zulmin yahtaru bi machiatin ɓeyna allah suɓoto kono na tooñe o suɓorta ko muyango ko noon o faalira haray wattanen haqqil kadi ka jumu'a hara en masilari nimu on kowal dande duyno heewiɗe jum'a woodi ibaraji tawaɗi ka pular meɗen konnguɗi ɗi taska ɗin konnguɗi ɗum holli wati enen e arabe ɓen eɗen ɓaɗodiri lahja ɗennal kono ɗum ko yewtoɓe fi tariha fulaniya ma tarihul follata yewtoɓe fi tariha iwdi fulɓe no adda ɗen mise wano docteur mouhammad saidou silla sénégali mo windi deftere o winde al muslimuna fi garbi afriqiya o islam ardiri ɗo naati mauritanie naati sénégal naati lajine mo laɓɓini poste enen deftere emo wi ɗo son daari piiji buy ɗum tawa fulɓe ɓen e arabe ɓen no kafi e majji ɗum holli wonde ɓe haysi ɓe jeyda ko ɓoyruɓe ɗum ko kabla nuzulil qur'an aɗo ɓurara jippade sabu malaika ko onno wiyete ka pula ko malaika ka arabu ko onno ɓe wiyete malaika ñalande wiyetende mercredi nden ko onno nde wiyete ka arabu arbi a ko onno nde wiyete ka pular alarba ñalande jeudi nden ko onno wiyete alkamsa ka pular ko onno nde wiyete ka arabu alhamis ñalande juma nden ko onno nde wiyete ka pular juma ko onno nde wiyete ka arabu aljuma dow ga espace on ko onno wiyete weeye mum asama ka pular ka arabu ko onno assama so faami
donc no ɗuuɗi ko ɗum hay ɗeɓanɗo goɗɗo no lanndo o wi wo ede ko fulɓe wiyata allahu allah kon est ce que ɓe ɓoɗɗina puisque enen ko allah wiyeten ka eni lafdu jalalo noon ko allahu karama ko ɓe heewɓe wi ɗum ko hata nde pullo wiyata allahu allah kono karama ko ɓe wiƴƴitiɓe ɗengal ngal ɓen ɓe tawi nde pullo wi allahu allah wona ɓolɗina ɗum e allahu ko ɗon pullo on haaɗini inde nden allah ene wiyen allah idan wi'ugol pullo on allah ɗum no selli sabu no woodi wiyoɓe allah jiye woodi wiyoɓe mo god no to wiyoɓe mo jehova no to wiyoɓe mo yahuwa no to wiyoɓe mo heey no to wiyoɓe mo eli no to wiyoɓe mo kadi honno de elashi no to wiyotoɓe mo malashi ɗo fof ko ɗenɗe senen en wiimo allah ana ko allah wonɗe wiide ko allahu wonɗe wiwde ko ɗum kadi no tindini ɓadodirgol pular ngal e ɗengal arabu ngal ko ɗum waɗi haɗa piiji boyi ɗen jogii niyas wa fadail sennidira ɗin e woɓɓe goo bon eɗen wawi yaade e finande nden o wi bisimillahi en mbarkinori janngugol simore nden inde allah arrahman yurminowo julɗo on e keetere on kaadima arrahim yurminowo julɗo on tun kalaka mana allahu eɗen heewi ɓoy wolde ɗum ko fii heeɓe harɓe allahu ko inde allah arrahman ko inde allah arrahimi ko inde allah jeyaɗe e asmaullahi l husna e ɗum noon mo winen e aya goo ayyan ma tad'u falahu l asmaul husna nde noddirɗon mo wo ko kanko jeyɗen inde moƴƴe labaɗe yooɗuɗe yeyduɗe kono haray allah kanko kala inde makko li kulli ismin no yawirta noon ka jimɗi ka qasaidul aqida o ina li kulli ismin kullu ismin min asma'ihi munfaridun bi sifatin sifatun la tuawwalu wala tubazzalu wala tuhazzafu wala tushabbahu kala inde allah ɗen ino mari sifa mo nandintintake ɓolɗintake a wiyata o ala a nandintamo kadi e sifaji men enen tagaɓe joni sa wi allahu haray sifa allah on kon ɗum ko uluhiyya sa wi arrahmanu sifa on kon ɗum ko zurrahmatul wasi'a arrahma alwasi'a sa wi arrahimi ko arrahmatul khassa ko yurmede hertinime ko ɗum waɗi karama koɓe aqida ɓe wiyay goɗɗo no wiye rahimu kono wiyetake rahmanu fiyeni ɗa wawi wiide goɗɗo rahimu yurmegol ɓengure men nde ronka yurmede kawtal ngal ɗum wona jikku bani adama yurmegol welowoma hacca ɗum mo welatama wona jikku bani adama ako ɗoyte arrahim yurmeteɗo yoga acca yoga amma arrahmanu donc yurmede huuɓitude nde ala keerol est ce que ɗe wawi ɗum enen bani adama wawata ɗum o wi yusabbihu lillahi yusabbihu ko bimana yunazzihu wa yumajjidu wa yadullu ala ta'zim Hussein Muhammad Makhluf ka tafsiru makko o maati yani yunazzihu koyemo yusabbihu koyeno laɓɓina hino teddina ɗum hino tindina mangural makko kanko Allah tabaraka wa taala yusabbihu no subbinginanaɓe lillahi Allah ma fi samawati dendangal ma on ko yadullu ala kulli yusabbihu lillahi no subbinginanade Allah ma fi samawati dendangal ko woni ka samawji kon wal ardi wa ma fil ardi dendangal ko woni ka leydi kon e joni noon nattiren almaliki on honto e joni ndaare ɗo moƴƴa de yusabbihu lillahi yani o maliki ɗo ko honɗum ni ko idafatu sani ɗum ko sa daari ka defte tafsir hara ko firiraɓe luga ɗen a yiyaɓe ɓangina ɗum ɗo no jeeya e champion majje fewde zamanu men fatul qadiru tafsiru imamu shawkani on kanko yufassirul qur'an bi luga adi tafsiruji ɗen kadi ko ɗum waɗi tafsiru ɓe haray ceernojo ɓe to firi qur'ana haray mo mari e style makko on ka firugol wono ibnu kathir kanko ko fiɗo o firita qur'an e sa ndaari wono Muhammad Hussein Makhluf wono safatu tafasir ko asbabu nuzul sa ndaari wono adwaul bayan di cheikh Mouhamadou Lamine Shingiti kanko ko idahul qur'an bil qur'an ko noon jeyete idahul qur'ani bil qur'an ko aayeje qur'ana ɗin o finidiritta ayi ene ibnu kathir kanko kadi ko firita ko fiɗu on hara yastadillu bil ahkam ɗo waɗi hadiseje
no ɗuuɗi ka tafsir makko moƴƴa hande toon kadi aɗa firiroɓe ɓen ko luha firirta spécialité karamokojo firowo on so naati firugol ko spécialité ɗon yani o firirta e ko ɗum waɗi a ndaare kalimagol mo firawi a tafsir to no wuulira noon haɗa na non o wuuliraɗa hadiseje ɗen kadi jogii ɗum ulama ul luga ɓe faami hadis o ɓe firirta ɗum faydata tawi haɓɓiɗa o majjoɓiray ala ko goto jokkuɗo iwa ɗum waɗi ɓe jaɓata karamokoɓe ɓena kaarijo yo tuugoyoɗo tafsir o tuugoyoɗa o tuugoyoɗa te kanko tigi jiɓɓoto ko ɗum woni firde sa yaari faamu goto a yuloye on ɗon kadi wono so ƴetti wono jalalure mi andi nden ko asbabu nuzul ko ɗum waɗi ko asbabu nuzul ko ɗon kura fatiɗi ɗi ɓeɗaɓe ɓurata ɗuɗere tigi ɗi sellaɗi par ce que ɗum hingiri kiijire ɗuuɗay ka ƴissaji o wi yusabbihu lillahi no subbinginanade allah ma fi samawati wa ma fi l ardi dendangal koni kasa mawji e koni kon ka leyɗe almaliki ɗo ko luga firitten oɗo ko idafa ɗum sani idafa saniya kon bo yusabbihu lillahi almaliki alquddusi alazizi alhakimi ma fi samawati wa ma fi l ardi anine ɓena ɗo yuqaddamu l akhir ala almuqaddam taqaddim ko sakkiti kon ardinta e dow ko atti kon fiya yalta yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi ene subbinginanade allah dendangal koni kata mawje ka leyɗe almaliki si tawi maliki on ɗo ko sifa lillahi on ko turano ñetteno wona mubtada min jadidil kalam ko fuɗɗito yewtere heyre kono ka o ƴetti poccalle on ɗo hande ñima ko idafatu saniya lillahi ɓayno lillahi masori noon ko noon maliki masori ka ko ɗon o dambi ene subbingina noon allah hombo almaliki almaliki hombo alquddusi alquddusi hombo alazizi hombo alhakimi mani alladina yusabbihuna ma fi samawati wa ma fi l ardi dendangal koni kata mawje kalere kon yani hino laɓɓinde mo kanko allah tabaraka wa taala joni noon jokken no walori noon yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard to subbinginanade allah dendangal koni kata mawje ka leyɗe kon almaliki kanko allah yani jollamu ngun laamiɗo on jeyɗo on alquddusi laaɓuɗo on ɓena albaligu fi nasahati anin naqaisi kanko laaɓuɗo on ga e uskareji ɗin alquddus ko ɗumenta sen en français al aziz tedduɗo on alhakim ñeñuɗo on ko wiyete ñeñal ko yooɗingol nande an ɓeyna alhikmatu ko tasyinu shey'i fi wad'ihi fi mahallihi wad'u shey'i fi mahallihi hara ko ɓe sifati zina sa wallini hunde kadi do a wala ɗon hara ndi yaade cuɗari ko wiyete hikma ade ko ɗum ɓeynata la sagesse ka français ɓeyna c'est la beauté du parole ngari haala kan ngari lelande nden ok o wi huwa alladi ko allah woni on ba'atha imminɗo mana nuluɗo fil ummiyina ka huma mbinneɓɓen ɓe wonaɓe wiyeede ɗo al ummiyina ko al arabil muhasirina ko ancien arabuɓe ɓen arabuɓe hiɓɓe ɓen amma ɓeɗo hande ɓeɗo wiyetake huma mbinneɓe ɓe par ce que ɓeɗo hande si wiye portoɓe konɓe kanƴe naati ko ɓalejo on ka bangal aduna kumpital aduna ngal e jaynugol haaju aduna on si wiye portoɓe ko arabe ɓen bal wallahi mo yurmitike arabe ɓen tigi o tawa ɓe foori ɓuriya portoɓe stratégie on fof ko o hutba mo imam on waɗi saudi imam on e salahul boudeyr o hutba al jamaa ko fom portoɓe ɓen ko andi o wiyay ɗon o wiya lan katara rumuhum fi rimahim koya seydna omar ko makayno kon sa ƴetti dagawal gotal a tumni e nder dagaji a wiya helidu hay gotal enata ka sa sortiri e gotal ha o wi lan salima rumhun in kadda ani rimahi si a selini gotal e ka ɗeya moɓiɗon tun a helirayde fof gotal hara ɓuɓɓen ko ɗon yani ka portoɓe gari sendi ɓe ɗon waɗi ɓe jusay at tare waɗa kuyata mbaro kata yona hay préfecture yona ko seeɗa leydi be e président mum e drapeau mum e saria mum e palais mum
ko ɗon ka ɓe lanconoɓe ɗon ko ɗum ɗiɓe jiɗade ɓe kono ko fewti ɗen kon si ka dina si ko enen fewtuno ara enen démissionino boy bomje no saaji Irak ɗo e Syrie ɗo si ɓe saaji ɗe Afrique ɗo e wiyeji ko ɓi Allah men wallini andi donc hiɓe yeƴƴi wallahi ɓe yeƴƴi tawa o kalimatu la ilaha illallah mo ɓe jogii ko sabu oɗo alamul kufri on fof sumpori ɓe tele ha jom ɗum no masuɓe falɓe ɓeyde sengade muɗum ɓe kafoyalan ɓe bandi ɓe dictateur ɓe ara ɓe imposé hoore ɓe ko haɓa dina kan extermina position kama koɓɓe ko noon hewre ɗum fof falillahi alhamdu wal minna ha joni fal islamu ala baqaihi islamu e dow kedde mum ɗin inchallahu yara yeeso o wi huwa alladi ko allah woni o mbasa fil ummiyina nuluɗo e huma mbinneɓe ɓe windata janggata en rasulan nelaɗo ɗum ko ɓe yara ɓe ɓe wonnoɓe ɓawo ɗo minhum jeeyaɓe maɓɓe tigi yatlu alayhim himo janggana ɓe ayatihi aya jalla ɗin wa yuzakkihim himo laɗɗina ɓe wa yuallimuhum lkitaba himo janna ɓe deftere nden wal hikmata e sunna on wa in kanu ɓe laatinoke min kablu aɗo ɗum ɗo o arde ɓe jannowo qur'ana e sunna o lafi dolalin hari arabe ɓe woni e nder majjere mubinin ɓangude o ino joni ɓangi e joni noon ɓayɓe jangi qur'ana e sunna ko majjuɓe o woyi ndaron ɗo yuzakkihim o yinelaɗo no sifa ɗo sifaji tati ko ɗi woni dawru makko on e gurdam makko dal o nulida 40 ans o fatori duuɓi 6 e o wuuride e nubuwa on e risala on duuɓi 23 mission on fof ko piiji tati tablighu risala o yettingol nelal ngal ko fiyo 3 mars arano ɗum ko honɗum yani ɗinayde yatlu alayhim ayatihi ay yubayyinu lahum ddina wa sharia mo ɓanginanaɓe dina kam e sharia on wa yuzakki mon ko honɗum mo tindinaɓe tuubugo rutto ka Allah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tuubuɗo wo mala himo laɓɓinirraɓe tuubugoye saabu kirimji ko ɓe waɗayno kon no tiiɗi goy on anndi arabejo heɓante no ɓitto jiwo wona ha en ɗiɗi ƴura tun ɗi fuɗɗo yaltude o wasa gaawol o ombamo ɗon haɗa no wuuri o ñoƴƴintina leydi e kaaƴe hari ɓe waɗayno ɗum waɗum banas ɓurana no fifi ɗum wa ida bushira ahadum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawmi bi su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fi turab allah tigi kondani ɓe o wi ala sa'a ma yahkumun bone ɓe ñawayno wargol ɓe wa ida al maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat allah wi ko imminɗinete koye lande ko ɓurano fattani ɓiɗɗo debbo anan no wiyete liberté de la femme ko ɓurano adi findinde yitere goɗɗo ta ɓiɗɗo debbo tooñe Europe ɓe marno marché Monte Carlo kaɓe yeyeno rewɓe ɓe ɓooraɓe ɓe garna Andalos ɗo ɓena luumo ngo marché ni an femni an c'est à dire luumo ka rewɓe dakmitorte arabe ɓe gendotono ubbara no wuuri Afrique gati babajo ma e jiɓɓeɓe sendaninira ɓen wurana wi ɗum fof yo accu la tankihu manata aba'ukum illa ma qad salaf wurana teddini sonnajo kala debbo wofodiɗɗo e dina o hoyi yani ko ɗum o wi ɗo wa yuallimuhumul kitaba mo janna ɓe deftere nden honde woni nden alqur'ana wal hikmata on ko sunna on ko ɗum woni siro sellugo ngon ɓe mana alqur'anu so wi ayatihi ɗon ko sharia on so wi yuzakkihim ɗon ko wa'az on wa tawba amruhum bi tawba on sa wi yuallimuhumul kitaba alkitab ko mana alqur'an sa wi alhikma ko alsharia ay assunna ko ɗiɗo woni rolnena ɗum ɓanginangol ɓe sharia on e waajagol ɓe haa ɓe tuuba ɓe nannga diina e janndugol ɓe ɓuraana haa laɓɓina e feññingol sunna makko on jooni noon diina meɗen marta e ɓaawo ɗi nayi ɗi nelaaɗo ngarri ɗin fii mum ko on no heɓirɗen diina en faala ka sharia diina kam no hibbu alqur'an wala no hibbu awamir alqur'an siɗen yiɗi qur'ana kono yiɗaa ko ɗe yamita kon wallahi ɗo nganndi mo wi ñaawire jooɗi si laamu ngun ɗo wi min démissioni min taw systéme occident wawata avancinde lagine min jonni on ono julɓuɓe laami yawire sharia hara ngulaamu maɓɓe joni France tawtiɓe Amérique tawtiɓe occident fof tawtiɓe e ñaawi sharia jonneteɓe ɓen ɗo hara komɓe yo ñaawi sharia wona enen komɓe hikkanto e yeeso ma karama koɓɓe hara komɓe mari combat o hare no andi o mboni adversaire maɓɓe jano ko julɓe ɓen tigi lagine ɗo dara to ya ñeete nder wakkilaaki
taƴugol ɗumoguje to hooli ɗum ko jama julɓe tigi moto ɗo goɗɗo waɗa zina piye kaƴe acce ɗum gasata feero ɗo o memi bidi o andi bidi de ka abou idrisul kawlane yarti goɗɗo waɗi bidi o focceno luri capannati si laaɓanimo fewndo makko kanko o andi ko kanko ɓe sinkirini wonde haray onnude ɓe nasi tawi malam inna allaha la yadau bi sultan malam yada bil qur'an eni yimɓe ɓen acciri boneji ɗi saabu loyru lanɗo on oɓe accirari saabu ko ɓurana waajiɓe kon kono si lanɗo ɓen dina joni focciɗo julɓeɓe fi fenade focciɓe fi wondugol fenade ittiniɓe ɗo ɗiya ɓe nangu laamu ɗo no ɗum ɗo saria on heƴatani a faami donc ko ɗum ɗo tindinta e ɓuranare nin kadi ɗe janngude tororo allah waɗira sadakaji uttira cuuɗi kono alaka gollitirede sunna kan no mettayno ɓen sunna kan no mettayno ɓen ko ɗi noon nayi woni mission menaɗon tibyanul ayat ta'limul qur'an wa bayanu sunna o feññina ayje ɗin wa amri nnasi bittawba o yamirayno ɓen tuubugol o janna ɓe ɓuranare nden o yettina maɓɓe sunna makko o wi wa in kanu hari ɓe laatike min kablu aɗo ɗum ɗo la fi dalalin hari ɓe ɓen majjere mubinin ɓangude wa akharina minhum o wi e woɓɓe goo kadi honɓe woni ɓe huwa alladi basa fi lummiyina wa fi l akharina oɗo kadi atfu on ko toon o hootata ko atful mutaakhar o wiyete atfu nennaɗo atful mutaakhar o nennama hansi o ari kono ko atfu wona o fuɗɗone yewtere wa akharina o nuuliɓe kadi nelaɗo on kadi e woɓɓe goo kadi minhum e maɓɓe lamma yalhaqu bihim tawi ɓen ɗon hewtitaki ɓeɗo ɗum ko on ɓe anta wa ana aneni faami andi si ngal ɗo arano e wiyeno c'est pas la peine jokkude islam par ce que koye arabu human mbinninula ka kono en heɓata hujja lawolgal qur'ana ko anduɗo en on tagi en on moƴƴini en andi en on jippini qur'ana andi ɓe o nanga en si wota fulɓe inu nono laaɓani e fil ummiyina ko arabu huma mbinninula e mum o wiwa akarina lamma yalhaqu bihim e woɓɓe go kadi ɓe hewtitaki ɓeɗo goyi ɓen ɗon en tawtidirari e ɓen ɗon kono enen kadi no nula e men yani oɗo aya no tindina wona fi a wuuridi e nenaɗo notortoɗa noddamo ngon koyo noddago ngon heede ko ɗanne lartulan maki wonde kala mo nulal angal yetti o jaɓari o maayi o naata wiide saabu o aya ɗo ɗimmal ngal ko hongal wa ma arsalnaka illa kaafatan linnas bashiran wa nadiran sammal ngal ko hongal wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko ɗe ɗo marɗen dalil jokkirgol islam sila ɗum haray ala e lawol mum e natoreno arabe ɗen kono ɗe ɗo holli wonde na arabu jeyi ɗin fota enen e maɓɓe o wi dalika ɗum ɗo noon nulede oɗo nulaɗo fadlullahi ɗum ɗo ko moƴƴere allah ni ko wiyete bagoral ka pular c'est ce que vous appelez en français la grâce andi grâce c'est ko prime ɓurɗo yangi ɓe dogoɓe ka olympique doga ha laaha jiɓoti no hakkude leydi e sammo ɓe jonnama ko ko ɓe waɗa ɗo kono wiyete médaille kono médaille wiyete arabu ko ramsu hani bani adama ala fadlu bani adama ko yango o yoɓe yeru yangi kin ma o mankina amma allah to yoɓi ko joddinin ɓuri ko golla ko wiyete fadlu fino famire ko aljazau l afdalu min al amal hada huwa al fadlu mawɓe ɓe wiya ɗum bagoral ɗenna o baɗa ko ɗum bagagol goɗɗo ko waɗangol mo ko mija ko fodda o famine si ɓeɗo ni hiwsadi julni en ɗo ara en fof koye fierta nde wawi recomse ɓeɗo lagide fof ɗo wawi wonde imam kono sen nani ɗo ɓe nomama imam ka suudu kaaba janggo biɓɓe e ngalɗani en ɓe bagike enen lagine hande kadi so iwsalaɗi ko lagine heeɓi tedduji ka ko ɗum ɗon haara neɗɗon himo naɗe e nokkure tawa himo heɓa hunde ndo mijano e ala wiyete fadlu pulal ngal wiya ɗum bagoral zalika ɗum ɗo fadlullahi ko bagoral allah ni yu'tihi mo hokka ɗum man yasha'u mo yiɗi hokkude wallahu allah tan zul fadli ko joom bagoral ala jini mawnugal ngal woni aljanna on tigi tigi on ala jini
masalu alladina alla noon ari ñiñugol ɓe yimɓe bonɓe ña ahlul kitab alyahud yiyatagol en tigi no ɓe wayi noon oɗo noon nelaɗo sala sallam si ɓe jangino o ɓe e ayeje ɓe darotono hayso koye nder juldegol ɓe moolora hadis o mo selli kengoyi dari ka deftere tawi fi sifatu salatu nabi ɓe heewi addude ɗen hadiseje yani kana yasalu lkhayra ida wasala ayata alkhayri wa kana yataawadu min alsharri ida wasala ayata alsharri so ɓe hewti aya moƴƴere ɓe toroto ɓe feƴƴa si ɓe hewti aya bone ɓe mooloroto ɓe feƴƴa ɓeɗo noon no jeeya ayeje bone ɗen allah wi masalu lladina misal ɓen hummilu tawrata rondiɓe tawreta on ko ɗum mana rondagol ngol ɗon ko kulli fuu cheikh mouhammad husnain mahlouf o maaki hummilu tawrata on ɗo ko bi mana kulli fuu ay kullifu l amala bima fiha ɓe fawanoɓe misal ɓen fawanoɓe gollitirgol ko woni e tawreta kon summa lam yahmiluha resti ɓe rondaki tawretare ɓen ko woni ɗum ɓe gollari ko ɓe yamira kon ka tawrata allah wi ka masalil himari misal ɓen no wawa misal babba alhimar ɗo ami wori kulle nanduɗe hay ka yimɓe karan sa wi jamal ko ngeloba jamal a wiya ɗum kadi ible ala ko ngeloba sa wi iblu ko anwa'u ni jamal on siɗi ɗuuɗi noneji ɗi ɓena iblu ara ɗum a feninira sa wi puccu ko hisan wiyete gorɗini wiye faras mban puccuno toon ko nandi e babba no wawa puccu ɗum kadi wiye bahlu amma himar ɗo ko kamba tigi babba man allah yetto en no ɓe wayi noon o wi ka masalil himari ɓe wawa misal babba yahmilu haray mbaroni asfaran ɗeri asfaran ɗo ɗum ɗo ko isti'ara ko bimana alkutub sifa ko minen ɓe yeeɗi ko nani ka Carrefour allah janto goɗɗum o janto ko huuɓiti kon haɗa koko woni nder toon ma o janto goɗɗum nder toon tawa koko huuɓiti kon hawsa haadi jonni misal si goɗɗo mi faala kaydi ko yeeso ma haɗa ko antijono faala kaydi ka e wonde gono so innima noon mi faalatama yiwde a fuu haɗa yeeso ngon nanatori ɗon yani asfarum ko minal kutub ko allah faandi ɗo ko defte ɗen ko ɗum woni zicru juz'i wa iradatul alkull o janti yoga ko fof o faandi o wi ɗum nono jangni ka balaga ka tasbih babu tasbih ɗum ɗon no nder toon kena fulanum ka shamsi fi duha fulanum fi jamali ka shamsi wakta duha ɓena taari yoga ngari mo wawa nangi nden fof no walluha nde ndaaro to ɗum ɗuma si woni jour a sustandade nange fata ko yeyde laba yani kaari no weli wondude awa wela fulanum kal juudi fulanum kal bahari fil juudi kaari no wawa baharum ka okkugol ko honɗum woni ɗum so okkori o habbata ko wiyede merci baron anda e ñoogue addola liɗɗi nangangal yaha ka balaka no woodi fannugo en torki allah ñande goo tawi ɗen jangga ɗum kadi jangi ɗin o wona kala banteji e bangal qur'an o wi ɓe wawa misal rondiɓe defte bi'i saboni masalul qawmi misal ɓe yimɓe alladina ɓe kaddabu fennuɓe bi ayatillahi aya jama ɗin e yiɗi daga ɓe ronda mo rondama ayewal ngal o gollitiraɗa aray ko won ɗum ko mukazzib bil ayat aray ko fennuɗo ayaje ɗin yani ɓay ɓe gollitirari madama lam yahmilu al amal allah wi ɓe kaddabu ɓe fenni bi ayatillahi ayaji allah ɗen wallahu allah la yahdi allah fewnata alqawma zalimina yimɓe toñuɓɓen harmo koɓe ɗo wi fi hen ɗum allah janti ɗo babba o jantaki kullungo o kulle huwondirteɗe ɗen fof ko ɓuuri bonde haɗeta ko jommum tigi heɓi ko babba andi babba ma babba si ñamari haari ma rondota taw puccuɗa fof sare ngu weela ngeloba kañum yara réserve ndiyam babba simba harari ba buusata simba ubbinike ɗo simba poɗirama felle maymotako a ñamminay mba ha mbaron ɗo nangol laawol ngol simba mari jikku kanuɗo simba fotike yani jikku yettiniɗo simba yehi ha mbaronki mba darata simba darike mbaronki fewno ɗon ko ya ɓotto mba fuytay mba ittay hendu yenum no luuɓi si ɗum noon mettiɓa haya fiiɗike mba mba lancay ko mbaronki kam fof ko dugula awa neɗɗo janngo wara gollititta ko noon way ko dugula ko dullu ɗum hokkama dankaki mafhum ko noon al yahuda way
ala e teddungal ko ɓe waɗana ka kono kamɓe kadi ɓuri dartade subhanahu wa taala o allah wi wallahu allah la yahdi o fewnata alqawma zalimina yimɓe townuɓe qul lanɗoɓe ya muhammad wiya ya ayuha alladina amanu ya aywa eyyo tawi o wi qul maku ya ayuha alladina haadu hey kono yoɓe alyahudankoɓe ay alladina tadayyanu bilyahudiya hey kono yo diininorɓe diina hudinke yagal hudinke hudna e ley ɗum diininorɓe diina hudinke yagal so firringal noon ara e wuɗittoyangal tigi ya ayuha alladina haadu hey kono yo diininorɓe diina hudinke in zaamtum si tawi on aaɗike annakum wonde onon awliyau lillahi on weldiɓɓe allah kon yiɓɓe allah min duni naasi ko woori yimɓe ɓen konon tu woni yiɓɓe allah fatamannawul mawta awa yele mayde ndin in kuntum si tawi on laatito saadiqina ko ngonguɓe o awliya o ɗo kadi no fire kadi ɓiɓɓe eɗon anndi kalimatu waliyi fil qur'ana kilmatu wali tati fil qur'ana ahyanan bi mana alwalad qur'ana no adda kalimatu wali hara wonde ko ɓiɗɗo ndaare ka suratu mariam annabi zakariya ko ɗum o wino rabbi habli min ladunka waliyan aya waliyin huna alwalad o wi yarisuni wa yarisuni min ali yaqub waliyu no ara hara ko giɗo waliyu no ara hara na giɗo ko wallowo tun andeywa la tattakiu lyahuda wannasara awliya taw ittanɓe ande de ko ittiran ɗon ɓe ande komɓe lorrira yo ɗum ndaare julɓe ɓen fini malbourou yari coca cola soodi ford watti adidas e fila ɓe ƴetti ɗen jawle ɗon ɓe armiri israel koɓe pira islam ka taxi subhanallah o wi kul lanɗo ɓe o wi in zamtum son aaɗike annakum wonde onon awliya ulillahi kon ɓiɓɓe allah ma kon yiɓɓe allah min duni naati ko woori yimɓe ɓen fatamannawul mawta on ɗo ko ɗaɓɓite ko addata mayde ko ngawa kono yimɓe ɗaɓɓitirta noon si jomɓe ƴetti armuji ɗi dari ke wi are de piiren ha gonga laaɓa ma ɓay o wi on haɓay ka diina men awa hino men ɗo are almawtu lana tariqun ila aljanna falmawtu indakum tariqun ila annari no sahabaɓe wireno noon minen mayde amen ko laawol aljanna onon mayde mon ko yiite andoto ɗo ko ɓuri rolade ta andi nde o yawino sahabajo wo onon min addi eno ɓuri si ɗon offense e amen neɗen wara o yawi nam par ce que ko laawol aljanna o wi wonde kadi ɗon offense e amen hiɗo wara men o yawi ɗon kadi ko laawol aljanna ko yukatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtaluna ayi ɗum ɗo no ngalɗini e sar ɓengo si on o fof julɓe ɓen hulata mayde o wi onon kadi yeele mayde en kuntum sadiqin anda ñande gom simani ke on ɗo komin arta ɗo ñande goo ngal air nigéria ɗo aéroport ɗo min ar ɗo avion kum pineje ɗe sani jippagol ɓe ñandali hen ko jindi ɗo mi yaano ɗo foɗi kariya ɗo han kam sarga tourna ɗo ha ɓeɓata ɓeni joni mo ɓeyo ɓattoro allah ko ɓuuri hoolade ko nani fatiha no jangi eɗen gandi e bible jean 3 quatrième le monde ɗangal jippike ɗo ngal naɓano ko wuro passage jippor feere woɓɓe ɓannana walla han pampeji ɗin itta woɓɓe ɓe ngal naɓa ergine to ɗo toyeɗe balɗe ngal saɓɓiteɓe ɗo kefe tawi heñoɓe ko mayni nenni a anday dugula yagal makko par ce que sila juuli subaka juuli fana e alan sara futoro goje waɗi kat andi ɗiɗi ɗo fof ɗo régli haray ceerno e ndu taɗigoy kono haray confiance no woodi ɗi ka haqqi yowo ka kono ɗum ɗo fof juulano ka ɓeere no ñallañarede dina waɗorano tawi e hinode kadi taƴu reeduno ɗon goy ko ɗum si allah wi kefeero fata mannowol mawta to remayde annden in kuntum sadiqina ɓe wino nelaɗo ɗo e janggi o aya ya muhammad la nasmaa misla tilka alkalam la nasmaa misla hada alkalam min fisa alyahuda ɓen goy ɓe wi heeɓa yo muhammad ta min nanu sifa kaalay hunduko ma de hon ɗum yalagol mayde allah wi ɓulma kamɓe inna al mawta ay allah wi wala yatamannawnahu ka ɓe yeɗotako mayɗi ndin fooma abadan fooma nane mo sahaaji jangande en wallan ka o gandi ko honɗum famuɗen ɗo la allah o woodi ayaje ɗe sahaba ɓe Ubay ibn Ka'b
dandi o aya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu kanko jangay no ngal wa wassa rabbuka wa qada rabbuka alla ta'budu o jangangal wa wassa rabbuka o jurnira ɓe falditotamo par ce que ɓe andi jangimo no felli e ko wontum ɗo haray si lan o ngari haray abadan o ngala toon sabu lan ko nafyul abadi ndare derga lan ko nafyul abadi idan ida kanat hunaka kilmatu abad fala da'iya li lan sabu lan on ko firata ko abadan sa nafyul abadi o wi wala yatamannawnahu ɓe yelota ko mayde den abadan tooma ko ɗum waɗi ɓe jangi duuɓe ɗeɗɗiti ko andugol firon on ko waɗi ɓe wi'a kala faalaɗo wawde qur'ana ara so hunji kedi deyɗa o janga e tafsir kala kadi jannaɗo qur'ana hunja o firanaka haray a ƴetti kange a walki e dande najje ganda ko ngeronji ayi lan yatamannawnahu abadan aratande kadi lan yatamannawnahu bima qaddamat aydihim kono laa on e abadan on firtila on ko pooma wala yatamannawnahu ɓe yelota ko mayde min abadan pooma bima qaddamat sabu ko ɓe andi ko ardini kon aydihim juuɗe maɓɓe ɗen o wi wallahu allah alimun ko anduɗo li zalimina ɓen toñuɓe shirkoɓe ɓen ulma kamɓe landoɓe innal mawta alladi yeetoɓe wonde nde mayde alladi nden tafirruna minhu nde wonɗon dogude fa innahu no nden mayde mo laaɓikum ko nde hawra e nde moɗon o aya ɗo ɗon oya ibnu rayyan goto e karama koɓe mofte ɗin hewɗo ko wa'is jalil ɓentamo wa'isul bagdadi ibnu rayyan andi kanko ko neɗɗo ko ɓe finde makko kono hawni hakkeno ha sare nde fuu ɗano o jinda so nani no hiire gonga wara jaka sururu juulirɓe bagdad o ewno tawontuma aduna ya jaari no ɓaɗodiri o ewno inna ya ahla bagdad inna duniyakum akalat akhiratakum kori aduna mum o ñaami latara mon on o inna ajibtu min annari kayfa yanamu haribuha wa ajibtu min aljannati kayfa yanamu talibuha eppa mi ngaldi e nge yiite ko honno faaliraɗo daɓɓe nge yiite waaliɗanade eppa mi ngaldi e aljanna ko honno faaliraɗo aljanna waaliɗanade billi men ñande o fotti a yimɓe hara ɓe siwrani dewal andi la budda min mo zakkirin ɓoy ko be waajotoɗo findina haqqillaji ɗin e ɓo ɗum siko e ɓengure siko e gorol siko e leñol siko e hoɗo si heɓaki e maɓɓe anditinoɓe fi allah seytane lawda e maɓɓe la budda min mo zakkir o wi nde mayde ɗo fa innahu mulaikum ibnu rayyan o mi yewtin fi muɗum ɗo o wi ndaare aya on jakana ene fottata e mayde andene ne falaka mayde e ɗaɓɓitay koye falaka hakkude ma laande weeti ɗo wiɗan ɓe yewtude ɗaɓɓita mayde ko sa nani no mayira ka kari furga doga yara ga ka mais hiɗen dogude de en falaka kadi woni en ɗaɓɓay jawdi en ɗaɓɓay rewɓe en ɗaɓɓay otoji en ɗaɓɓay cuuɗi en ɗaɓɓay teddungal kono en ɗaɓɓata mayde ka fihen wota ɗaɓɓu ko wonma ɗaɓɓude ɗaɓɓitogol ko wonma ɗaɓɓitude ko yanjitagol ka enen en dogayde woni kayre nde wani nde allah wi ko kayre hawrata e min na ene ndi hawrete mayre ko ɗum addi o goɗɗo nawnu ɗo doga o yaha amérique ñawdagol o maaya ɗum na ɗum no tangi na hewti ko dikkata ɗum ka aywa o doga yoolagol ka ndiyam ɗo gandi gaɗa ɗo deesengil goo iɗo yiyan photo ka ɓena goɗɗo no wengiri e sandulen gal norano ka ndiyam leygal no huɗiti honduko piyori no ƴoɓi ka bindere leggal ha fintori molandani no ƴaɓare saldu ndun no arde ka ɓena quelle solution kiɗa what solution does he have honɗum o mari solution ena ko yoɗano ka noon machallah ay ɗon noon eno gayuri eno noro man ka nden ndiyam déjà mbaɗƴe 6 position so tikkike koye nder mayre futtata so pallitike to cikkike a leyɗi tan koye ngayi so habbike ka salmu ɗon moɗori yani piyo ɗon noon fintori hewti ɗiɗo fof na mayde o wontata son dow wiira ɗum on photo ko firi ko inna al mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaikum misinimo facebook ko ɗum mi windata leydi fa inna al mawta alladi tafiruna minhu fa innahu mulaikum fa hada qur'anu hadihi sura qur'anu o photo ko qur'an
ko neɓuɗa dogude kayre wo malisude kayre fottotema fa innahu munafikum hinde fotta e moɗon hinde hawra e moɗon summa refti turadduna hiɗo rutte ila alimil gaybi ka allah anduɗo birne ɗen on alimil gaybi ka anduɗo ko wirni on wa shahadati ko feeni kon fa yunabbi'ukum himo humpita on bima kuntum kala konko laatino ɗon tamaluna e ɗum gollayno allahu akbar non hulɓe yigoy mo wiyama ɓe sifane ɗo joni ko watno en 2010 ko wiya yaccire noon أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسبح لله إنه سبح هنا نادي الله ما في السماوات وما في الأرض دندانغال كوني كاسا موجي كاليجي الملك كانكو الله لندون القدوس لابدون العزيز تدودون الحكيم ينيدون هو الذي الله ونهم بعث في الأمين نلنود أيهما بالنسبة رسولا نلاد منهم جياد مكة يتلو عليهم مجنغنا آياته آية جمكة ويزكيهم ملقنا به ويعلمهم الكتاب المعلمنا بالقرآن والحكمة سنة وإن كانوا بلاتنك من قبل أدون ليل لفي ضلال حريب إلى المجر مبين بانغوبه وآخرين ونلا وقتقون منهم جياب مكة لما يلحقوا بهم بندون هيلتي تاكي بيروتو وهو العزيز تنقوني تدودون الحكيم نينودون ذلك نوليد او فضل الله وبغر الله يؤتيه موكدون من يشاء يمدو يدوكو والله الله ذو الفضل وجم بغر العظيم مونغال مثل الذين مثال به حملوا التوراة روندا بتوريتهم ثم باودون لم يحملوها روندا في حقيقة مايرون تقول لترارين كمثل الحمار كدوي ومثال ضببا يحمل على بروني أسفارا دفت بئس بني مثل القوم مثال بيين كذبوا بآيات الله كنوا بآيات جلده والله ألا لا يهدي وفونته القوم الظالمين ينبتون يؤمن قل ماكو يا أيها الذين هادوا هيكونوا يهود كوبي إن زعمتم في أنعادك أنكم وندعون أولياء لله كون يتبع الله من دون الناس ووريهم ببن فتمنوا الموت أو يلي ميدن إن كنتم في أنلاتك صادقين كون قوموا به ولا يتمنونه بيلتاكم ميدن أبدا فوما بما قدمت سبق أرضه أيديهم جود مقدد والله الله عليم وعنده بالظالمين في تونيك قل ماكو إن الموت ندي ميد الذي ندي تفرون منه ندي وندون يدود فإنه نكير ملاقيكم ندي هاورين دي مون ثم رفتي تردون إلى الرتة إلى عالم الغيب كأنه برنال والشهادة تكفينكم فينبئكم بمهم بتاعهم بما كنتم كلا صلاتنا تعملون هدون قلين صدق الله العظيم لا والكسل كلا والبي والإبانتل